Father, we give all the glory, honor, and praises to you. Now to the being all the family, all the family, Taka, Yama. May my soul, my heart, to the Father, my Father. And everyone says, Amen and amen. Chapter 11, number 5. Take have a seat. Thank you. Tonight to the Sunga. The pastor will put him of the Tamina. Or Upo to. God is good. All the time. All the time. God is good. God is faithful. For everything. Because we are here today because of His faithfulness. If it's all nutty, if you put my life over one year and 2 hours, I'm going to talk to somebody when they die. It's only the benefit of 2 hours, benefit of 4. So Lee, read the Word of God for us this morning, both in the Old Testament and the New Testament for us this morning. Ua tala mai le langi le mamalu o le atua. Ua whalia fo i le vanimo nimo le ngaluenga a ona a au. O loo tau atu le upu le tasi aso i le tasi aso. O loo whailo fo i le poto i le tasi po i le tasi po. Ele ai senga ngana. Ele ai fo i ni upu. Ele langona o lato leo. O le lalolangi ma mea ua tumu ai o ai ova ia. O le atu lau mai o no nofo ai. Wa o ia lava na whawai na i lungo le sami. Ma wha mau wai lungo o vai tafe. Wa ia se alua i le maunga o Iova. Wa i se tu maulu na fio anga pa ia. O le ua iai lima mama. Ma le loto mama. O le ua le naulo na loto i mea whatau waa. Ma ua le tau tō wha ole ole. Wa o hao wha maringi na neilo toto. Ua latau na po te aluai. Ua o tau le tau wale lei. Ua i uia tau le tau sinionga. Ua o taofi le upu o le wha atua tua. O le nei. Ua te wina moa o le pale o le ami o tonu. E fo ina maia tau le lava aso o le ali le wha masino ami o tonu. E le ngata fo ia tau. Au i lato uma o e fia i lona whaali mai. O na hau i lole o le langi fau ma le lalo langi fau. A wā ua mawai atu le ulua i langi. Ma le ulua i lalo langi. Ua le ai foi se toi sami. Na o whaalongo foi le leo tele mai le langi. Ua whaapea mai. Whauta. Ua whaatasi matangata le whale whetā whai o le atua. E mau foi o ia mai lato. E whai foi lato mona nuu. E iai te lato le atua lava. Lo lato atua foi ia. From the Old Testament, the heavens declares the glory of God. Awesome. And the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech. And night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voices is not heard. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he has founded upon the seas and established upon the waters. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has had clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. For I am ready, being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. There is laid upon for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not only to me, but those who have loved his appearing. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. And I heard a loud voice from heaven saying,
Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. May God bless the reading of his word this morning. Amen. Ata yatu pasta upati lojoma. Mole feita wino upo le tua. O leo o tatu o mai. I se isi fo I vaenga taua. O lo tatu mole mawina o le soifua. O le tamane. E a fionga I a Salū Taueli Atua o te varawatu ma le whaalo tele. Isi o tina I a lofangia. E se sumai a wala na mole mau le nei tai au. I le la mafutanga masiona ainga. Ia maua le lotu tele. Ia le atua ni tai au. Fatalo fatu ni tai au suafa Yesu. Tato wali ima tato faola. Sunga I whawhianga inga maola to whatua. E maise o le maave ese o tato mawhtanga ni tai au. Ia whaisina tala pupu I le mama whtanga. O fast fuma le malu tausanga. Mama whtanga matama. To alima le mawhanau. Mani matama adopt e to tas. O stangata lo to maulalo. Stangata e alofa. Fa maoni. Ia te au man whanau. O ne tama. A o wa onga. E tuli a ne tama. He even told his children about that. Aoa, akua mamao alo mafaufau. Male mea lai tuli a ia to ina. Ina wa mama futa matama. E tango fa matala mai te au. O mea uma te whea rua iei. O te lafi atu ai la lo la au. O wawa ai atu ia te oe. I le sila whanga le atua. E wha maoni ana tala. But sometimes he joked about it. Ai kele ang kango mui a ulang whaangau. Na iei ni mori mawana po. I le tau mui o le neta maa. O na winga na e peye fia maalie. O stangata e maalie tele. O ana tala, o ana whaamatalanga e maalie. I tō anga tele tamai. E whaahita au.
ai sea a wafo ia o le taimi e sau e whato ese mai ate au. E sau fusia a whato ese mai ate au. O mai tai le tui a pointa e o no uso malon tuangane na te vaaiang le lato tama i mea i ana fuala au mea uma sa ai mai se on fo mai. Tala tama o te le mana o e aluma me ame au fal mai o fo mai e angele maule a faile stai. Ina ua maua tala na o malona fine ave fal mai fo mai mai le tala o cancer mai le na taimi lua fe maleiva se ia o mai i le tausanga te ane tala fo mai le specialist nga maaianga ia ua le toi mau ua le toi iai le cancer na paatonu fo mai e ta oto lon manama. That's when they found out that he had lung cancer. Na o mai le fale saulo fia fai mai e tau Mam, awa tiam se mea o leo te fital noa ia oe. But he left. O fai atu lo o lea mea na e te tal fital noa i fa mai. Fai mai fo mai. Ua maua dad le lung cancer. And from that time, I wasn't sad, but I was so angry. And the reason why I was angry is because there were so many specialists that we took him to. Whaiatula oka. Ua fia specialist e ave iai. Fia fa atai ave iai. A o tau na mea uma. Ale lalo mai al varsela e afetala. O tele pole la u e tupe. Ale mea wo le fia ai. So se ave au ye fo mai. Il family doctor. E senta ye family doctor to any specialist. O fai atu lo family doctor. A sea ke ave ai no to rua i specialist au le ala u le fai. Fa mai e fia ave fa maoni ai o le atonu lava no na mai. Salū Taueli le fale o fai sawo tele o fia. Fai mai lo la tala ia tau. Aua e te pleiminga. I fo mai. O fai atu. O te pleiminga. O na ele tasi se specialist na ane iai oe. Le tasi se fa ata na ane iai oe. But they told you that the cancer has spread to his bones. Fai mai lan tala. Aua e te pleiminga fo mai. Ai fatua tua ile atua. He's a faithful man. He was a faithful man. Mato o avel fal mai. Tala fo mai. Toi lima aso e toi po lele au at fo lima aso. The girls came and took me outside. And they said to me, what shall we do?
o whai tulo iai. Tato o tau iai. And she offered that she would tell him what happened. But tato sa whai mel moenga. He saw me crying. Whai lo fia iai, Dad. Whai mal fō mai. Ele o toi umi lo wola. Ele o toi lima aso po lele atoa foi. Whai mai lo lantala. Ia ole ala me ko kifkangisi ai. E me ko kifkangisi ai. Wa umal potol fo mai. But there is a special doctor up there. O ia le na o le ale atu la mai. Mo le taimil nei. Ia o whai atu loa. La whanau o whaftai le atua. O la elo to tele ana ia. So from that time, it was about 3 months. Nga ola ai te ia o mai ai li taimi ina ua maliu. Ele o taimi whai ngō fielo na toe taimi. O le maa whale, na maa ua, whai mai e te au, whai a whalangi mai tunia. Ia, saulo le tunia matono nofo. Ina ua le mawhaia o na savali e tūfo. Tunia's job was to lift him from his wheelchair to his bed. And when Tunia was not there, that would be my job. O te si'ia te ia, tu'u I lungal moenga, and from the bed to his wheelchair. Eva ai maltama, te wa matano mai, lo tua, whamai. Mala au tiuna I mea uma o te le mana to e sau si'ia o whatu le ai lo te maa losia o te maa losi lava e si'i o e po fia lava te mana o e ame iai o e o lau toe ngā luenga na whamai. O te le mana o te whai al tala na o lau toe ngā luenga. O le winga o le mele o e pe wai mana o te vave no woti. That's the other thing that fo inga le e wa ai mei lo ia mātou o tāpena pena ni mea e ita. Whaatonua o le fō mai e ave esele le ma queen size bed ai avatu le moenga le whale mai. O whai atu lo tama ia le ala walu le whale mele whamai le fō mai. Mai, ai alu fo e whenka penga ngā mea. Whai yaku ia ke o ele kua lein mea ngā ka penga o mea. O whai atu, oh my gosh, this man. O whai atu loa ia, walelei, o lela walu l'whale. So I came home. I brought Junior, ma whai lo manga luenga ole. E ala tula I tua le asol na ua umana whai le potue moe ai. Whamai. Ia waiwa ai la o iai, I le whawhingi ni ngei. Umango whai ako e aua ka pengangi mea. Ia, lea lala a mailo o moenga I. Ai po fea lala a alu ia moe ai. O whai ako au ke pole, ke moe ai lalo foloa. O ana tala, o le staimi o te ita ai. Ia, o le staimi. Ia, o te alofa fo ingale o te iloa ina ena nā lava lona tinga ina la iai ena nā fo ilona alofa ia o mawhanau. On Wednesday that week o whai atu ai oi o ngei leo mai e whalangi malang whangau e whiula langa keke o longa whangau. Whamai fo i o lea sa whatu o nei e atoa I eilo ia
ona tausanga ai fatoa celebrate on Sunday. Mai oi ia okay la le ala usa uni fai le lotu o le asfana o falai. Ia o atu lo falangi misian whanau malikeke sau fai a le wheelchair a mata lo le lotu o le asfana o falangi. It was a funny, very funny night that night. Famailoanga ia. I'm sorry, Pastor Francis. Ia whaftai le atua. Waulia mai e farani. Lona ono sfulu mauna tupu tausanga. O whai atu. E ono sfulu tausanga. Ai whai mai. O le ono sfulu fo i mauna tupu tausanga. Talu na tato mafuta mafalangi. O whai atu loa. Misi a koa whanga mai falangi. Kause o ngā mākua. A leo. Oa ina na mata ai ona sasi mai ana me fai sa fa manuia toi ina tama Pastor Francis. And then on Thursday fai mai lang kala ya al su e mai le puafiti le ana ta noai le. That was the week before that. He forced her to go and pull up those plants. Fayatura, Walianga Kelelua Mianga Fai. Famaya tell, Alwe, and myself poor 50 faila why. Fat elito on Asevai. Famay. Say out for Yaku Eleme Fanga Alulia. So I thought to myself, le alwe fail melem na oi e uma le solea o ita ya no walu lole ole ainga na le na o elva ainga le. About 4 years ago I went there and asked the lady about those plants. Famai lo tala lo matua ta ona no to la tuai. Famai, oh, you came back for I came back for that plant. I famai lo lan tala yetau le lo matua. Na ele tangata na cancer kangolo ka uyai le la au le au ngali cancer famaila tala lo mtua wa manuia tangata na alu tangata ile ile internet ai mawai sao e au ngali cancer ia o saulo malau fatulo ile tala lo matua. I want the whole plant. That means I want the roots. Kalangal at koinga may say a koa may le la au. Yeah, hamatara lo matua, but the plants are so big you can't put them up. I can. Yeah. And then he said, watch out, you might fall back. Yeah, ukangolea say la au esa awasiro makua kwa iyo ukadi yanga se inga la au. Yeah, umang se inga se ilesi. Fatulo lo matua fafitaya awako ya walu lo la tulo walu fo ile si ainga au mai ina isi la lana e fai ele vai o la tulo o la tala no mai male ai fafo o la tulo mala au ki kilo mai la au o kan la au mai hui fe mai ai au la au fa mai lo makuale ngaluanga o ye Famai ya fafikaya ya oe malaunga luenga lele. That was the first time I heard him saying that to me about those plants. Ya walu lo le fainga le vai o le makwa fenka fulu mama kipi la aus te tulo tu le ulo ya ona saka lo le o malelei ona saka tango vai mama lelei no alfa tau male fangu ya Kmart, that big one. Yeah, so lo fai lo le vai famai. Wa, o umar ka vai. Le vai la le o ke le lo po a fe u mai nga e ngo le vai. O le fai la la tala. E maliwa e le i ngo le vai. Amen.
That was Thursday. Mga whai le mai. Whai mai loa lan tala I tau. Sau koso au whafo. All that afternoon, he wanted me to push him outside, then inside, outside, about 5-6 times. Whamai loa le sito e wala au mai e tau. Sau e koso au whafo. Yo ora kuro le koso I whafo. Whamai, kwa I koso au o piko la. Pakule ai o lai kimu a o fefe. Ia I ke ua koso aku ai punga I lalo a wa le rei o le ko a umang whai. About 4 weeks, but umang whai le ramp, whai le bathroom, ele housing. Ai ngā le wha songa wha o ngā I to ina. Malona toso I whafo whamai lan tala, alula I e tonu, ai tapuni man whai toa. O whai ange I mea kau wha ngalo ai lo wha ngoa, bonga o ia. Amen. Malona mai alula I pungi whai koa. Salo tu mo titilo. E amale 2-3 minute whamai. Ke le o wha alonga koa o ka pungi whai koa. Paulo wha pa o whai koa. Ai me alona tua. That was the moment I realized that he was in pain. O titilo, tutua mo titilo. I saw him went like this. O wala awa. Ea, ke sau kou, mai lea. Yo vai atua, turn langa wheelchair, face the window. Ai ngawa I whai lalo na ua e moe a. Ai le leva ai sau emi manava mai. Mam, a mai e kongu lala ngawi whalonga o lai moe a. Yo wala watu, lela ula tu e mai oe, mai lea. Le levan sau ia emi a sau lo ta iti. Mai lo ta iti ma Carol. Ova whalonga tulo, lai tala noa ma ta iti. Ai ke usau ta iti whamai. O whako alua kala mal ko I ingang whai mai. Makua I o ule malama I kala lai whai mal ko I inga. O whakua kako wolo e koso kong. Le matowo ona a o ngai e ave ilona potu e tausi I lunga olona muenga. O le me whaila utala. Toa le mawhaia e ta iti ona sii. From his chair to his bed. O whaia ta iti alu esi. Le lo po manga o ke kangwa koe fusi mai ia masi. A wā au si ia. E ngake ro inga lele ia o ke kangwa po mai. Ai kango mai fo ia o po akua. Ngo kango lo le si. Kasi ara usi mange. Ya o whaia tuloa ia lela ave o lungal muenga. O kango lo po lungal muenga. O mai lo whakura vayanga le whaka oko roa ia. O le kaiminga ka oko ai lo I lalo. Le I koe mingo I se ia o inga umalonga ola. Fiwa e whai aku. E le ai mastala. Whakuloa la kala la panga. Wa alu al ni toi ina. E le I whai mai a se kala ia au. Pe o ke koe remarry. Le ai se kala. Pau ale tala na whai. O whai si le vātu. Uma na whai lana mea tau sami. O waru loa mai langa apa whawhango. Uma longa whawhango whamailan tala. Ia e manuia lava. Ma ia to e maua sisi o to alua le lei. That was like 2 months ago. Whamai lola ia leo o whaaklolia. Oi, ia wale lei, whawhitai lava. O te toi remarry ala. No. Anyway, no. O te iloa le tama.
le toe mana o toe faisisi tamaloa. And I agree with him. Awa o stangata maulalo, stangata fa maoni lo na lo fayetea. Ma moe le spo e moe a yelo moenga o moe foi lo moenga. E ala tul fo ma I fail tala. Ave esel o moenga langa lela amene me e fa o ngai si nga ia. He said to the lady, and hey, that's my wife's bed. Where would be my wife's sleep? Ai family finge. O ke alke moe le si poku. Mai leo se longo. A mana o tama se mea. Nga ka leo le longo. Ai family kala ko inga fai le finge nga e manga o e tongi I fafu. Wana tala nga maalie e maalie. Ya. Telea mea te tauno moni maua tama. Ya ai ona I fuafua tato taimi. A pese foi, pese suliveta. E pehia o suliveta. So se taimi ai pese ai. E pese e kai umar ko inga le leo suliveta. O fai aku. E ke le maua le leo suliveta. Mai asa ya a ka ngai. E moli maua le mato a inga. Le pese lenga pese lang fanga. Ya e ese a upulai ka o ko inga. Ai ese upul pese. E fa pe nga o nga winga e pese. E moli mau ele manga o ai uma se sale pese. Ya ai sawia oe toina manuia la malanga. I know that you are now at the right hand side of God, begging him for me to enter. Faftaia tu fo itato ainga na lua to walolo fa fo itama ai masiwa o malfanau. Faftai wo mai masani wa mfayo na mafuta e moli mawina to yaso o le tama ya Salū vi. O teleta ua Salū o viia ai fatu faingoa o ya o yavi leanga o masangi ya ilo ingoa ma oe ile taimina e tulituli ya. Amen. Ya manuia la malanga manuia fo ito e taimi ole mafutanga ne yaso ona Yesu. Amen. Au teitele I le afionga I fatua I alofangia mo le mau I le nei fuitai au. O le afionga I a Salū sa fa sa iai se tasi o fa fengainga sa fa failele ino mailo na soifua ai mātou te rei mafuta. Tele wai tausanga sa la tau ngā rulue mau au nai la fionga I a Salū. Le la latu le sulsunga fa fengainga I a tito fe pulea. Ia por te tai o ni sa welese tatou ngā ruenga Samoa. Ia por sulsunga fa fengainga te olo le karisia wao. I te tono au sitaria. La tu ina tuai le avanoa mo sana mo le mau. Ia wa fo le maftanga malea au na ia Salū I Atua. I'll give the opportunity to Pastor Tito Fepuleai. He was one of the pastors that helped him for his spiritual life. And I'll give you the opportunity for him to testify about his life. Thank you. Moli whaftaitele I le sunga I whawheneinga ia Francis, Fratua ia Emi Suse, mai si whaile whionga li tausiali, Fratua ia alofangia atua, le poi o le ainga ngalua.
e fiole launa fausia o Salū ma Salū, e maisi foi o uso ma tō whawhine, o le awhionga ia Salū, ma le pai o le aingali, o no le awanoa, whai on tuina mai mo se mo mau, i le soifua whale nganga, a mātou ngā luei ma le whionga Salū, ma le whaletua ia lo whangi atua. Whatalo whai pai o nei aso i le suisunga i whawhengai i taulangi, mai so whaletua, sa mō poto o mai masani, ua mōri mawina le toi sāninga, o lana uauna i le whionga i Salū Atua. E mai ina ua mai le avea i watua le malo le tupo Israel o Saulo. Ona tangi lea o le tangata o le atua o Tavita. E mai le tangi a Tavita a we ki le poai aua nei toi tō se ua, aua nei toi tō se sau. We ua mali liu toa ua mau au penga o le taua. Ua tuua le malo i le whionga i a Salū, e ala i le wala au pa ia le atua. Ua maliu le toa, tūlai mai se isi toa. Aua te whewhe aua o te iati oe, aua te whitepa te pāi aua o au o lau tua. O te whamalo sia oe, e moni o te soswani i ate oe. O te tau fia oe lo 5 tau, o iai lea mia tonu. O le mori mau mo le awhionga i a Salū Taueli Atua. Lea wheiwa se lau i whā, na momori mai ai maua i le kalesia, i Blacktown po 7 Hills, o le auna le atua sa matu wosi whiangaina. Whionga ia Salū, whalitua ia ngia, whalitua ia fia ma le no whaalo, le tina ia soama ma le whanau. O le matu whiangaina sa tuoti, ai pangale o le malosi o le fili ma le tia apolo. Na ia le pitia ma te tala ai, la matu whiangaina, e peo no sia. O se tamau whalinga, he is a man of vision. O se tamai tumu i le loto e alofa, ia maua i ngā luenga, ai maisi fo i o le antina ina o le tino o le kalesia le atua. He is a man of love and compassion. O i o se tamā po se au auna i ngā lue whamaoni i ngā luenga le atua. O le masani e le nei tamā, e whaisua mai se tu lau, o ni talo ni palusami, ma whawela ai se mea tu au lo, a mahea, o na watu leo se tau mawhitanga mō maua. An alu le tufai, ia inga o le matu i kalesia. E olo lo loto i le upu, ale nei toina, o ia e le ilunga, e le ilalo, ai peia e tu i le o ngā tonu. O se tangata e tu mau ngā ruenga le tua. O a whawhita uli, o a whita e tunga, o a whoi soanta, ma tuawha manau mati o ngā ruenga le tua, o maunga whawhati a ta mai matinga, e tu mau a Salū mangia, e langolango i maua i ngā ruenga le tua. O i o se tamai tumu i le loto mau lalo, maleanga malu, he is a man of humble. O i o foi o se tamai so soani, maanga le lei so se ainga, o e fia maua mamana o mia se so soani. O i o se tamai anga malie, e fai pese malie,
matau sa fia ona winga, a mātou ngā lue ai i le ngā luenga le atua. O ia o se au na whātua tua, ma le tritonu, ma le langolango ina o le whaolatanga le atua. He's the man of faith. O le auana ngā lue e tautua opu, e tautua toto, ma tautua ma tavela i whina ngalo o le atua. Te maia le kena se lona tāpu is Salū Tolu, o lona whai upu is Salū Marifitu. Tūla ia i nā whialua i le lau ele. Tūla ia i nā whialua i mavivi ma si o lima i le manu ma lo. Tu ilunga e tali manuia ma lau tofi. O te whaingoa ina nei au auna, o se au auna, o mea o matatia e fua iai lea matatia, ma lea matatia i lea au ngā tūpulanga, ma lea au ngā tūpulanga. E visili iai le moe po se tō whā, ma se whāu tautanga loloto. E whaini steimi o te sa iai, whāsea iai, ma o te iai, au se tangata whālo alo, o se tangata aga balu, o se tangata loto wau lalo. Nā le whāto e se ma whāmau lalo. O ie pei o se tuua o se nuu, o se awhioanga ma se alalwhanga. O ie o se taitai longa, e tele taleni ma mea lofa, sa whaunga ina i le soifua o Salū. Au mātou ngā lue ai, i le ngā luenga paia le atua. O ia o le toina, sa whai ma whāta mā, e mapui ai ma ua, e tua lalo ma whau tua mai. Ma sohani mai ei teimi, e luta ai le tai i le ngā luenga le atua. Ai whaftai nei au auna, a mātou ngā lue ai ngā luenga le atua. O ia o le toina o toina. O ia o se au auna o se tamā whai a inga le lei. O ia o se au auna e lava le tō whā ma le whaututanga. O ia fwoi o se tamā o tofi. O ti ute ma mata whai oi. Ai maise o ngā luenga. Mo le ati na ino o le whingalo o le atua. Nau whionga i le tausiali. Nau whionga ngia. Sunga i whawhengainga taulangi i a Francis ma Emi. Le nofo alo. Ai maise o le whanau Salū. I le nei tai au. I hanga le atu le nganga o le tua. Ai mai upu a Yesu e whai ua ili mo le mau nei aso. E a watu a Yesu le fia e suia i le whano noa. O le loto mo le maftia tangi ma le whawa wau. E fōa i atu a Yesu le matango fia e suia i le lefu i le tai au le nei. E suia i tinga o whawhita uli. Ma pua ngā o le soifua manei. E fōa i mai e Yesu le u, o le ori e suia i le loto nuti mamoia. Ma le loi mata malingi, ma le whawa wau ni nei tai au. O le ofu e whai ai vi inga, e suia i le loto whawai vai. Le loto pai e, le loto au mata, le loto fiungo fie ma le musua, ma le lava, e ingoa i la tau o la au o le amiotonu, o le whātoanga i ova, e whai mona vi inga, o whai taulanga o tau i ova, e tau o au nāro tātou tua, tau te ai i melelei, e le mātativa o tau a tau te tamau a inga. Whamatala e le poto o Solomona,
Le matui ma le tinga le maliu ma le oti. Mai le poto Solomona ua tae le puaro. Ua whamalulu ina le mai a rio. Au te loa le fionga ia Salū te balea. Sa whai ma mai a rio. Ia lo fangia ma le nofo alo ma le kalisia. O le mai a rio. Le malo sianga le o le soifua o le tangata. E so so mai ai tu tino o le tino. Ai fa mai poto Solomona. Ua whamalulu ina. Ua motu sia e peo na tātou mori mawina e nei aso. Ua te talaina le whiangainga i le pule le maliu ma le oti. Ai mai ua tae le oro, e le tae se auro. Ai ua whātusa i ai. E le poto Solomona le ti ngā ma le matui o le oti. Ua nuti le kate, ua ngau sia le mea tāwili. Ai whāwhitai ua wāra aulon matai o lo whapea lava o le whai. E ui lava ina wāra au le atua. Ai whai mau ua ngau sia le mea tāwili. Ua ngau lava i te tonu o le vaieri. E le atua toa, e le se lau pasene. Ai whāwhitai in maliu o Jesu Keriso. Ua tau ami o tonu ina aina na uauna ma tātou i lalo ifo nei mauta. Ia le atua i soifua uauna o le awhionga ia Salū. Hallelujah. Hallelujah. Ia ngale leile tua i lau whionga, i le tauseli i lau whionga ngia. E wauna le atua i sunga ia Francis Miami ma le nofo alo. Ai mai se o le mamalu le kalisia. Pa manuia i sunga i whawhengainga mo lato whaktua. Ai mai se o Samoa poto. Ua tātou mori mawina. Le toe sauninga o le whionga ia Salū. So i fua mai manuia. Ono le suafo Jesu. Mo te lea tu whakatei tele i lau sunga pasta. Tito, mo le maule nei tae au. I le awa tele ma le whaaluale o te turai tuai. Whaise mo le mau mo le whionga ia Salū. Salū Taueli Atua. E o tele i o i le vaenga. I really want to say something to Pastor Shama. I apologize for speaking in my mother language for my testimony. Thank you. Wa tele mo li mau tautino ina i le soifua ngalue, le soifua wauna, le soifua tautua. O le awhionga i a Salū Taueli Atua. O te tirutura fo tātou taimi o Savali i le sefuru maritasi o loo fuafua o le tasi e o tuei le tātou whamoemoe i le whanuatanu tulou. O le awha pupu ai se mori mau i le neitai au. Se i whaisa mori mau mua mua lava i le mātou maftanga i la le tino i te tonu o lo mātou ainga. Murai lea se mori mau i te tonu le ngā ruenga le atua i lana u aunanga i le atua malona whina ngalo. I le tausanga tasi iwa i walima sa o wo iai a Salū ina ua mata le mamafutanga malan masiona afafine Amy Siose po Amy Atua. O iai ma failo iai so langona ma so mana onga o te fifa wo i siona afafine. A le tari a toina fai mai ia o si afafine le itai ia le fatua se fulu valtosa. E matuia ia Amy polasa na tari. Ia fai matari a Amy o maria iai. O ina mata mai ai le mafutanga masio tamanei.
O le tele o weekend se vili atu e te au ai matele I fai poipolea ma le afine. Malona afine. I le tausanga tasiiva I valima se o tausanga tasiiva I vavalu. Telo te me vili atu e te au le weekend fa pe atu o eva noa le weekend pe mfaina e sau se I favela le mea tua o loa tulou. A wade ngā se senga ale ka le sia ia po se whawhenga inga fo ia sia le ngā ruenga. O ngā lue lalo le sunga le whawhenga inga ia lia paulo. O ngā lue le sunga ia po la fionga ia Salū lalo o le sunga le whawhenga inga ia tito fe pule atu. Le peona maua le saunuanga le whawhenga inga ia tito. Telo teimi ta pena tuai e la fionga ia Salū ngā sesenga. Leo se mea tua alo umona favela e o lava I le ta pena ino tonai e pe mamafa lava I le fionga ia Salū ma le fionga ia le faritua ia ngia le ta penanga o fuafuanga whare e karesia. Ua masani e lava la le vidi atu o ina weekends uma ma vatulo na manaonga o te sau e favela le mea tua ulo tele o weekends. Na fuai na maiso na manaonga wha mai e mana I fo ia whaisa ta whale tua. Ia whatu au ke pole rau la tu whaisa ta whale o. Ia ma whai ese whase e whaise mukuka e whai ia umuma. Ia na whatino foi le wha moi moi sa ia I le whale o I tua lon mota. Ia ma le mukuka sa kuka ia tulanga o ngā sesenga. Ia wale taringo le sua I tono e kalisia. Ia pe foi o whaali le sunga le whawhenga nei. Ia o se tangata ese le mata ngofia o lono soifunga lua I tono le ngadwe. O se mafutanga vāvala lata tele le mafutanga ma le toina le nei. O te whaingoina o lo tama o la wo. Alwai le mafutanga ina o matu o tu fata sia le mainga. Mo foi whanau. Ia. O le tele lawa o te me vili atua ia te au ai au beanga whaia le o mea toeva. Ia ma sa wali fole matu ta whawhao ma se o matu tama. A umare vai aso e le vai Salū ia te matou. E vili atua wha mai. Ia o mai o tau. O lo foi leo I mana o ngare to ina mana o matou te watu matou te eva matou ta whao. O se tama e alofa tele I whanau. O whanau mai ana o to sila mai le aso na nafi e le ai se isi. E le yo o iai le fofo le to ina lea. Na o lai whanau mai lava le pepe se o lava ina mātutua a mātou whanau. Langa o ia o le tauna sea. I so se ngasi. Mai tele foi la tau sa sulfai atu a wā se fe so soani o la tau whatafa ngasi. Ia na tutoma tu lava I le tauna sea le fionga ia Salū. A wā tulanga o se fofo. Ia ma se whamalo longa o la tau whatafa ngasi. Ina ua o mai le taimi ua matau na a whea le whaulanga ro mātou tama I tūlanga o ngase o le tino. Te leo asu whaleile o te whainga aduenga mai lawe la songfua tau la swhareire a le o le taimi o mai lau sifi o te vidi mai lava I si o tina I a alofangia. A wale whaia se kuka e tau sabelo e to ina se o ratu whai se kuka no ratu le mamori atu whai sana me tau sami. Aso whalai le uma e whai ei le ngai o inga wale tau sabinga al tamalea. Tau singa le na ina ua mata o na o ngase o le tino. E whai lava I aso whalai le uma. Ma mata wewa ma mata o ta whawhao I wiki ene uma lava e le ngata las whalai le aso tonai. E o lava I laso sa. O mātou mafuta lava. I aso I e tolu le weekend.
O se mafutanga va la lata tele. Ina ua o le taimi le sa tau tino iai le falitua nei alofangia. Ina ua luluti ti ngao lo na fata fangase ngase. Ile aso lulu na audia ai le ono se fulu o tau sang. Na faile le tui ina le lotu. Ia, na pese foi ia le lotu. Matatalo foi e whamanuia i lo wasu whanau. Sa ni vai ani winga e fōringa mai o se tangata o lo iai ngase ngase o le tino. I le maua lungolo na leo, i le maua lungolo na pese. Ai mai se o lana tatalo i nā pō, ua matua le utele ale toina. Ai e whamanuia mai ai a te au i le ngā ruenga, ma ua ma tinao le ngā ruenga, ma le whanau. Whamia mai foi lo wasu whanau e pena tautino le whatua i alofangia. Leo a atua lo wonu se full mo tupu. Ia, whawhetai ai i si o tamai le malanga i la sfaraila so lulu a se tofia sfaraila malanga loa. E via ai le nganga i le atua. E le malanga o ia ua ia whamanuia mai. O whamanuia mai ia te maua ma le whanau ma le ngā ruenga. Te tonu le ngā ruenga le atua sa mato ngā rulue mai ai. O se tangata ngā lua tele i le atua ma lona whina ngalo. Se iai teimi sa te olo ai te tonu le kālesia na whai ma le whamaoni i lona tiuti. Sa whai lau tusi foi te tonu le kālesia. Sa ngā lue ma le puna wai sa whaoti le ipo le whai mea i lana whaiva ma lana tautua i te tonu le ngā ruenga le atua. Wa ngau sia le pou sa la lango iai de ngā ruenga. Sa la lango iai se tofa ma se moe wa le a te ino de ngā ruenga. Le wa malanga si o te ma. Sa wha moe moe iai. O wao le toi uteia le te tonu le ngā ruenga. Sa o wha lango iai sa na whautuanga. Ma sana tima inga wari ngā ruenga ma le whina ngalo o le tua. Ta lofa o lea ua whai malanga o ia. E isi teimi o te whatino ai ni fuafuanga tau le lotu a te ino le kālesia. O na amile o au to ina whai mai e meo te whitala noa tua ia te olua. O winga ia o le ale toi wa ia. E whautua mai ai a te maua i le tau mwhainga ngā ruenga. E mai so sana tua lalo. Leo le amisia, o le ale toi whalonga lo na si ufonga. O ia lava sa wha moe moe ai, e la lango iai le ngā ruenga le tua. O se tangata e tumu i le lofa. E lofa tele i whanau. Ao ngā lue, sa whai ngā ruenga, le whionga ia Salū, ia vai tau. Te lo teimi mātou te mafutai, ma whenua iai. E te whisiri mai a te mau eise me manau mia e o lua. E ti ngā lava lana whai atu ele ai, e mono mai lava le tō ina se se leni. E re ngata ele nofu mawe tupe i whanau. O lana a mio lava le whatino se o lava i le taimi na maliwai. E mono lava nei tupe a matau whanau. O se tama no whatele. Ai ole besiri o na luu iai lo wola whatuatua ma le ola. Nga lua mo le tua o se tangata e tau tele. He is a fighter. Te lo taimi e te whisili atuai o a mai oi. A wha mea le marusi. E marusi ia. E te ilo lava le luluti o ti ngā o lona tino ino vai atu o mo ini mata ma punou lalo no nao.
Nei loa leo lo iai ti ngā o whawhengai mai. O se tangata I whatua tua tele pona saunoa le sunga I atito. O te whawhetai ai lana tāpua inga I le tatalo ma le ngapongi yaso whaiso. A wā o ona whaivaia. Ma tau te angai ngā duenga I le aso ma le aso. Ai reo misi e la tāpua inga I le tatalo ma tuatu I le atua I mātou. I whawhengai ma wheau ma ngā duenga o le aso ma le aso. O le wai u whaiva o lo mātou tama. Whawhetai I le atua I le soifua I a te ia. Mai se o le taleni ma le malofa na whao ngā ina I te tonu o le ngā duenga le atua. E fia tele e vivii ma tāpua I le atua. O aso fo I whai e mātou mo le mau ma mātou tautirong. E le bisi a le pese a le toina. E fia tele pese suriveta. I aso sa te tasi o tāpua inga. Ua fatua misi lava le lotu o toina ina ua ruluti ti ngā o lona tino. A wasu sa uma ele misi le angai atu le falsa. E iei le asu sa masani na ufai ai I le matu e kalesia mai maue. Pe ana tu mau ma futanga. Ina ua utilo atu wa ifo le malusi o lo matu tama. Pe taiane ele fai o tato loto ai fai le fina ngalo o le tua. Fai use fam talanga le nei aso. Le mau famal au o tangata o Paulo na tarifa le nganga o Timoteo. Salū e tau le tau le lei wa I o ia te oe le tau sinionga. Wa e ta ofi le upo le fatu tua. Wa foi no mai foi le tua le pale o le olo le pale le abetonu. E foi na atu ia te oe. E le ngata ia te oe au I matu uma o e whataritari I le toia fio mai o lo tato uri. Ia whamanuia le tua I lau whai ngā malanga. Whawtaingia a lofangia lau tausinga. A malo le alofa whamalo le ono sai whamalo le papale. A malo foi le tausi ali le wei uo whaiva. Ia aga le leile tua a sosoni atu le nei waitai whaingata. Mo le lotu tele ma le file mua o le tua. E ngata foi lea o le whanau. A fionga ia Lupe Matasila, Kasala, Amy, Carol, Fia. Ia whate whapefo le whanau. Ma o tātou ainga ngalua. Whawtai. Ole. Tātou atu susunga pesel tātou ekaresia whamole. Blacktown. Samoa CLC. O mai lo luma whamole mo le tātou pese. A mai atu natu le sunga ia tute whapira ia ua foi se tātou tāru sanga I le nei whaitai au. Amen.
Ia via le tua ono lona ofa, ia via tua. Ele lei ona vivi atu ia Iova ma ia fai pesenga I lona suafa le sili sili e se. Ia tau atu I le tae ao lo alofa, ia tau atu fo I le po lo fa maoni. Oe o le atua o apero amo o le atua o folofulanga. Oe o le atua o Isako o le atua faiva venga. Oe o le atua o Iakopo o le atua o fa manuyanga. E whatauwa lava le tangata. Ai le whatauwa le mana o la upu le atua. Le mana o le toto o le li o Yesu Keriso. Le mana o le anganga pa ia o le tātou so son sili. E atoa iai mea e le atoa. E lava ai se mea ua le lava. E alu iai vi inga. Ai amata ai wha manu ianga mai le atua. E ta lolo mea uma I lau pule au au I le soifua o au ona. Mai mātou uma ua moni mawina le nei wha moe moe. Vi ia oe le atua le tama le alo ma le anganga pa ia. A wawa e whetalai. A muia le au auna ua vala au mai o lo whapea ona whai. E vi ia ai lau fio le tama. Le au auna le le ia ma le whamaoni. Sai whamaoni me I titi. A fio mai a matala mai ao. I le manuia o lo ali. Oe o lo mātou tua o lo mātou papa. Mātou te whātua tua lava I ate oe.
Oi o lo mātou tarita, male nifo o lo mātou o lo tanga. Oi o lo mātou o lo maulunga, o lo mātou malu, malo mātou whaola tanga. E te whaola ia te mātou, i le taimi o sauanga, o puapuanga ma mawtianga o le tinga, male matuitui o le oti, male maliu. Ai whawtai, o whetalai le li o Yesu, o umona ia tau ave o tātou tinga, o umona ia tau ave o tātou whanonoanga, o na whalawa lava tātou te malolo ai. Iova le tua o lo mātou te mā, o Iova i rai le nei aso e te au maia mai whoai mai, le anganga o le fisosoani, le anganga pa ia. O Iova nese mātou te manu malo ai, o Iova rafa o le li o le whamalo longa o le whomai sili. O Iova saloma i le nei tai ao, mātou langona le ali e le pai mai o lo file mu. Aua oe o le pelenise o le file mu le nei tai ao. Whetalai lo wanganga po ie alai lau au nea. A wala mai ai le whiau ma le savali i whamawhana whana. Ia ai ma whina ngalo o le atua o le tina whano noa ma le whanau. O au na ma Samoa poto o mātou mori mawina le nei aso. Ia ia te oe le vihinga o le mamalu o le whamanu ma le whawhtai. Ua mātou o le atu ono le suafa o le li o Yesu Kiriso o le mātou o li mo le mātou whaola. Amene, amene, ma amene. Te atu i le sungal whawhenga Pastor Tito Fepureai. O leo tatu o mai le upu o whawina le atua. Now we are coming to the message, the word of God. We are here with Pastor Shama. He is the leader of executive of our region here in the west side of the ACC Church. Pastor Shama, thank you for... It is with a heavy heart and a heart filled with condolence. I stand here to share some time with you all, reading from the Word of God, to give us comfort at this time, especially to the family. Our condolence to our dear sister, Mrs. Atua, to our dear Pastor Francis, to his dear wife, and to the rest of the brothers, sisters, family and friends. In moments like these, we have heard a lot of nice words spoken about a dear brother who has gone to heaven. But nothing encourages more than the words that we find through our Lord Jesus Christ from the Word of God. And today, as we celebrate his homegoing, many of us are filled with so much of pain. We're going to miss his presence in the house, that empty bed, the chair that he was sitting, the jokes, the fun, and above all, his presence. This was a similar situation when Jesus was with his disciples here on this earth. Bible tells us that as Jesus was here for 3.5 years, with his disciples, going from place to place, signs, wonders, miracles that was taking place, there comes a time
when he tells his disciples, my time here on this earth is coming to an end. And in a similar manner, our dear brother, Salū, told his family that, hey, my pain, my sickness is so severe. My time is coming to an end. The family was filled with grief, with so much pain, that after all these years, he's going to leave us. And today we pay our final goodbye to his body that is here. The Lord Jesus is encouraging his disciples and saying, hey, I'm going to go away. And the disciples were very troubled. And Jesus says these words. We are reading from the book of John, chapter 14, verse 1 to verse 6. Jesus is saying, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going, and how can we know the way? Verse 6 says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is encouraging his disciples. He's saying, hey, I'm going to go away. Do not be afraid. Do not be troubled. He's trying to encourage his disciples. Now these disciples, their home was with Jesus. They had given up everything in their life, their trade, their jobs, their family. They have given up everything to be with Jesus for 3.5 years. And they thought that they will be with Jesus forever here on this earth. But then comes Jesus and tells them, hey, my time is over, but don't be afraid. Home is very important for every one of us. No matter how many holidays you go all over the world, after 2 weeks, 3 weeks, you start missing home. And for our dear brother Salū, maybe his home was in Samoa, where his family was, where his friends was, where his favorite tree was. For me, it's in Fiji. And whenever I go to Fiji, I've left there over 35 years now, but I always make sure I go to that place where I grew up. It brings back so much of memories. Why? Because that coconut tree that I used to climb, that mango tree that I used to climb, that neighbors that I had, that room that I had, it always brought so much of memories. That was home. And all of a sudden now, home was with Jesus. And he's saying, no, this is not your home. And friends, this world, these families, these neighbors, our relatives, and all of this is a temporary home for us. And Jesus is encouraging his disciples, he's encouraging the family, that do not be afraid. Have some comfort in your heart, in your mind. Jesus is saying, I have a better home. The perfect home. And this is what he says. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and get you.
For where I am, there you may be also. The perfect home for everyone and any one of us is in heaven. Heaven is a place that Jesus has prepared for every one of us. It is a perfect home. Why? Because there is no more pain there. There is no more crying there. There is no more sorrow there. There is no lack there. Where Jesus is perfect home in heaven. And I believe with all my heart that today, the moment our dear brother Salū left this earth, the Bible tells us absent from the body, present before the Lord. He is in the perfect home and where Jesus is. There is no more sickness, no more dying there. He is walking around, jumping around, and enjoying his great time there, because where Jesus is, there is perfect home. And for every one of us here this morning, especially for the family, let us get this comfort, this assurance in our heart that our dear brother, our dear uncle Salū, today is in the perfect home. And this assurance is for every one of us that one day, those of us that have made Jesus the Lord and Master of our life is going to see him in heaven. Amen. Our dear brother Salū is going to be there waiting for us. As Mrs. Atua said, that he's probably praying and waiting and asking Jesus for her to come home. But she's going to take some time, because she's got her children here. And lastly, friends, how to get to that home? How to go to that home? Jesus gives the answer. In verse 6, he said, I am the way, the truth, and the life. I am the way to that home. I am that way to the Father. I am that way to heaven. He says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No matter who you are or what your background is, I want to say this morning, as we pay our final goodbyes to our dear brother Salū, let me tell you that he is there in heaven, because many years ago, he made Jesus the Lord and Master of his life. He accepted the way, he believed in the truth, and he knew the way. This morning, this perfect home for every one of us is in heaven. This world, this earth, our house that we have with a lot of effort that we have made, our children, our family, this is all temporary. We are on a journey, came to this world many years ago. On this journey, we have made friends, family, relatives, husband and wife. But this is all temporary. Why? Because our perfect home is in heaven. And Jesus has made that way when he said, I am the way. Bible tells us he died for us on the cross of Calvary. He shed his blood to wash away all our sins. And on the third day, he rose up again from the dead. And he walked on this earth for 40 days after his resurrection. And then he ascended in front of 500 people up to heaven. And just before he went, he told his disciples that where I am, there you may be also. In a short while, you will be with me. And friends, everyone who have died with Jesus, who have made Jesus and have accepted him, the Lord and Master of their life, they are with him. This world is temporary. This joy, this peace that we have is temporary. But the joy that we will find in heaven is everlasting. Why? Because it's with Jesus. I want to close with saying that if you have never made Jesus the Lord and Master of your life, today,
as we celebrate the homegoing of our dear Uncle Salū, maybe this is a great opportunity for you to think about your own life. No one sits at home and thinks about their death. But in moments like this, it reminds us that our life here on this earth is very short. And some die because of sickness, some accident, some in old age. But this life here on this earth is very short compared to our life in heaven, which is going to be forever and ever. Because with Jesus, there is no dying. With Jesus, there is joy everlasting. So if you have never made Jesus the Lord and Master of your life and have never heard about this permanent home of ours, I would like to give this opportunity to you to make Jesus the Lord and Master of your life. Because without Him, we have no permanent home. I pray this morning that as we finish here and we lay this body back to the earth, because this body came from the earth, it goes back to the earth. But the life, the soul, the spirit of our dear brother Salū is in heaven. That one day we'll all leave this earth and we'll stand before the Almighty God. And we'll have to give an account of what we heard. Account of our life, the account if we have really lived for Jesus here on this earth. And to the family, these words repeat from the very mouth of Jesus is, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Jesus said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. There is a place, there is a home for every one of us. And if we make Jesus the Lord and Master of our life, if we accept Him as the way, the truth, and the life, we have a home forever and ever in heaven. Would you close your eyes at this moment? And let me pray. Loving Father, I thank you that you're a good, good Father. Thank you for your Son Jesus, who came to this world and gave us that hope. That no matter what happens to our life here on this earth, this is a temporary home. For we are citizens of heaven. And I pray, Lord Jesus, for our dear sister, Mrs. Atua. I pray that you give her comfort. May your hand be over her life, that she would find comfort in the words of Jesus, that our dear brother Salū is with him in heaven. And I pray for all the children of our dear brother. May they walk in the ways of our dear brother Salū. May they follow Jesus and make Him the Lord and Master of their life. While on this earth, may they be true to Him. May they have the fear of God in their life. And may they have this assurance that one day, if they follow Jesus, they will be in heaven. And I pray for every one of us here, Lord. May every one of us that have not made Jesus or accepted Him as the way, the truth, and the life, may they open their life and accept Jesus, invite Him in their heart, and make Jesus their Lord and Savior. I pray, Lord Jesus, may you bless us. May you comfort us. May you give us that assurance that we have a permanent home, and that is in heaven. I pray, may your blessing be upon us, especially upon the family, friends, and relatives, upon Pastor Francis and his dear wife, upon the church,
May you bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Salū Taueli. Hallelujah. Thank you, Pastor. God bless. Manatu leo o whaafunga mau. Tu sai mal wholaina le whingalo le atua i le nei tai au. Vele whai ma whamanianga, whai ma whamarusi au. I le whionga le whalitua, alo whangia ma le whanau, ainga ngalua. Ia mai so le paia ma walunga o le nei whoi mawhtanga o tātou mawhuta. Haftai tele mo le awhionga whauina le atua. Mo nisi o wholfolanga mo le tātou mawhtanga ni whauina le tātou sauninga. O le cemetery, o le memorial, o le Castle Proof Memorial Park. I le awala numera fitu. A feo ia te oela puritini o te le lopo ia ila puritini. Fitu lua lua. Se yo i le fitu ono. A Windsor Road. O lo ia ina le whaiwino le tātou sauninga le nei tai au. Mo lo Silvia e whaiwina le tātou mawtanga. O le tātou sauninga o le whionga ia Salū Taueli Atua le tūlai tasi. Tātou te toi wheroa ia ina i le awhi nei. Tūnā tūsunga ia Pastor Misa Iona na te whaiwina le tātou mawtanga. A maea whaatari se momori atu le sā o se o tātou tama ia ona o tātou mori tuai le malenganga whaaroaro whaatai. Ai lei whaiwina tātou se te talo ia. Toi moli atu le nganga whaatai lau sunga le taitai o le sauninga. Lau sunga Pastor Farani. Ia mai se foi pa ia inga lua mo le amanoa. Whao ngai nai le whaatau waa. Whai masue moli ai. Tāu sanga whai o le tātou mawhtanga. Ai lei whaiwina. O se upu lava lea te fia watu o wale whanau le upu mai le atua. Whapalangi, whapea, God has ordained the soul of our beloved father, brother, grandfathers. So don't be sad. God's calling him to go where he belongs. So it's a joyful day today that we're going to say goodbye to him. O le whai wina tātou si te talo. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngangu pa ia. E toi fo ia tu lava le viinga ia te oi mea uma wa uma na mātou whatinoina i le nei aso. Mai lava i le amataina o le sauninga. Le upu na mātou whalongo ai. Ia wa i whatonu i whamalo si ai lau whanau. Ia whapenao na pa ui se ele lei. O wa o la mātou wala lava lea i malo o le teimi e te walau mai ai. Le ata pena lau whanau mātou te watu i le oli sanga o le mea lo whapenao na whatu mau ai lo na tino i le ele nei. Ia whapenao na mātou tatalo i loua nganga. Ia pui ma leo, sausawina ta vale i le watu ai lunga o le awala. Por kalame o tatoe ia whapenao na whataunuina. A uma o na mātou whaia o le nganga lava le tasitama. O le vi inga e fo ia te oe. Toi whamanuia i a inga uma lava. Sili whawau li whananga i le tina. Ona o lau wala au i le tamaya Salū. Le atua ia o ngāia i mātou. Le maliu si o mātou tama. Ua mātou toi wheloa i e mawo mainga. Ia mai si o lau whanau. Fo i leo le vi inga i a te oe. Tu mau le whatau wā. Toi whamanuia i au auna ma whaletua. A mai se i lato uma lava ua malmawina le ne iaso fifia. Ono le suafo Yesu Keriso lo mātou wali mo lo mātou whaola. And everyone say, Amen, Amen. Yeah, tuina tuile. Tunga wenga yes, tene mo
Fa'ofa'a solo na fa'ofa'a Fipula fina fitu o leila Animalo mai e matani Ha'o tu matani Aku penina motu Aku pelele matu Ya Allah kita coba ¿Qué?